Tũingĩ arithi kuma Kinandu bagicikone mbunge kia Igembe North nibaithiritwo bagitarwa kugitira insurance ndithio ciao kienda batethuka kagita ga kiaramo mubango juju jurajwitithitwe na mbere ni gikundi gikumenyekana ta Drive nio de-risking inclusion and value enhancement nijo gutethia arimi bandithia kugwata mbeca ndiria kiaramo kiumira iri njira kubatethia kinya kumba kugurira nyaki ndithiji arithi bakiamukira moritani jamutara juju na kinyama wega jaju nyangi uteyo kuona kabisa mate ya inangirini lakini ndio tenyaki mubango wa Drive kana de-risking inclusion and value enhancement urawithagirwo gwena mworoto wa kuthina mbere na gwikira insurance ikiri ndithia kuriganiria na gwagi ibabya kuria na gukua gwacio nonto bakwaga abya kuria nuthiungite entere cia Kinandu ba na kurutana arithi bathina mbere na kwibunga na murandi ujo nikenda igita riri kinyarira kwina ndithia imbingi bantu amwe nonto bagwagagia abokaria gutaena nyaki ya kuria ciomba kwithirwa cieba ega ikaya kwethirwa kwikwaga nyaki ya kuria. Drive nera ekuinsure ng'ombe against drought kana kuinsure ng'ombe ikendarira kukwethira kwina njangwa kara kugethira kutina nyaki bakwa mbeca cia kugura nyaki kou nende kuimisa arithi ponthe pairie yonthe ya Igembe North Bushira bombe kuinsure ng'ombe cio no rende baraba insure September ibare imbeca na iba kuumba kuona mbeca cia kurambi cia kureria akinya ndailia boya imate akimbua nabi biomba kubua boya ninwanga mburi lakini nyangi uteyo kuona kabisa ng'ombe cietu na rutereru kwena that program yumete kiri national government eke kiri county government ya kuinsure ng'ombe cietu kende itakwe na imbonete antu babetu iba supported this program a lot kanguira arithi baba tikire that program iwe Drive ya kuinsure ng'ombe cietu kuitura insurance nibo kumekire yo ni utethi muno nonto ria ng'ombe cietu ithira kwina mpara nibo mboko kwa compensated mbati bagwe na bakono tebyo bire obya biti bya ng'ombe nyaki kuthira na ngai itekura ningwiciria tuciandikithitie na nene boba ya bajoge report bawe ubona ati bakuona tire nyaki na tomba kuona musaanda yo kunenkerwa mbeca cia kurira nyakira ya na ngari program ingi twini ho kiri arithi betu ni program ya vaccination babwe no to ndimo ocienu bumete saindi to vaccinate ng'ombe cietu against mirimo rayo nderi kwa kagitania wako arithi gwa baiboritie ukaya kwithirwa murandi ujo no thina mbere na kubatetheria kubariaga igita rakinya andithia cia ijoa onto baugite bakathina mbere na kuraithĩria ng'ombe no nto ikuiyo iguthira no tukuria Drive ite twanoka musanda ka kura ng'ombe barabara yirwa bakaringwa kanjeki ikenda bendelea kurithia tutinshuaga nonto bwa kuiyirwa tunshuaga ke nonto bwa nyanki ukaura nyanki ende kinye upendekezo ni pendekezo nje sana no tuike kire insurance pakaona kithio obwo antu bayirore ibabwiri kuitabura although kubiba kona although mshua kwina program ya national government ere itawa restocking I think kinyayo ni bwiri ku introduce na no to antu bayire ng'ombe bunene na ibabwiri ku ewa project ya restocking maybe from the national government kuma Kinandu ba Igembe North Peter Nicholas.